Mario, ako kisi ako hoko pe fitu ko tau. Marbe ko time ke kamatatu e kuki I prokalama laivi. Pea ko whaabe mosio mai beki he laini atu koe. Koe ngā laini atu koe te wawea. Koe ngahi u video e na kuhanga hiki he taimi na u whaatalano ai moha kakai mahu inga. Na tau whalala ki ai ka te uta taha pe whangi I video. Oska pau ki whamala ala ospea. Oska ke whai fulai via ke wholoa. Fuwhi mau peke e mutu hanga mutolo whaos. Ka mou whatonga I peko e ki whai laivi koni ka ngā pōtalano ai mo se tita. I he taimia na mau ke I tuku whakatahai ko hano poupou I a kua timi. Pea wau peo mau I ke tuku hifo ai preanga. Pea na mau tok taktah maana be. I taimi no kake na I fuke whehu I he ku laivi whamui he wiko osi. Na ku eke se tita pege koe mooni e ai whetutaki maa se auski ai. Ke tauhanga o poupou I ke tuku hifo ai sea. Pau degai ke uma o hatari ki ai pena e mea kakona mooni o ko maa whamooni ki he whetutaki mai koe na se ausi. Pea ko mea pango pehe koe kautama na hekeke na ulawa awasi mai o ha mai. Nana whanongo tonu hon tala mai se tita mea koe take. Ka te uhanga o tuku atu ai ki whai video ko e ni. Ai ki whai video ko ni ke mou sio ai. Ke mou whanongo. Ki he
Ma koe mapo talanoa mo se tita. Pe ua oai ne whakausi matalanoa na oa ne whakausi na ne whamahino ai. Koe loto o akirisi ko misika. Ake? Te tuka te waki fo i video, ki tau whanongo ai. Ko whambe e lo lahi lele iat kaki mautolu, koe na uwhima ke mo whanongo ai. Mai ki ai ko whanarea ki tohi ne tongo taha pe me ke kolau polo. Na e to'o e ana ori mai ka mautolu pe na whiuria pe koe hae uhinga. Ka koe ki tohi o pehen, ko stai me ke whetukutuku, ai u mea kotoa koe a akilisi. Pea moe visone, pea moe kerea, ki e manu malo e kolau polo. Right? Pe na whiuria pe koe hae. O ko wiloi foki o kulahi ngā hingoa loi ngā e ake Sharon pea mo tilila. Oh, yeah. He? Aia koe kutui, koe tahai ne ngā hingoa loi pe ko hai anau. Na me whai fo i toi ko ni, pea piki apa e ana ori mai ka mauto. So, pana whiuria rewa po ilo po kia kātai whanau a krisi he pēsi. Pana whiuria pa kai kia ana tari mai ka o sileri hake ik whapo uri ai. Anyway, ko peu lewa ka sias. Sias o kai ke sai ia he mea koe ni, ka ko loto ke tari mai koe k whiuria. Koe. Whiuria o peheni ka pau ko o si petukutuku ai kerea pea moe visone pea moe hingoa patoa ki marumaro e kolau polo. Lisi tell us a kau ngāwe ke mau iloki ai pea whakahake ka kai ke nau iloki ai swell. Ka pau ke inofo e patoa he koa ti. Pa ke taramai he whiupen ko wato ke mau iloki ai pea iloki ai. He koe ke whaia koe hae foi uhinga o to mai ai foi stages foi tohi koe ni me kolau polo o li mai ki he. Pea tari mai lewa e ana hiri koe e u whiu kuia. Koe ne sai taha pe ke mau nofo mau pe mau tolu mi te he miti ia i loto o te mau kau ka whaahe. O ki kai ke tu iau ki ai he waswha politikare koe ne ui pe le manatui na whinga atu ki mua ke ui ai le ti o aki ai hingoa koe frequency. E tui loto tu tawa taina. Koe mo me ni te peka ho mau viri ki kihi ke ui ake kere ako waswha politikare. Pea ua ki ai, ko kontureki na mo mai ki uwha mo oni ai, ko e tau moa o e retio, ke ne hanga o uphold, ai visone, ai tangata eiki, o whafoma e patoa. Ko whehu ia koe kuko atu, he koe uhenga e kui heni, koe uphold e visone, koe na wha oni kia he contract koe na mo mai. Ka ko whe ai patoa. Koe uhenga e o ko whehu ia i ho ori mai e tohi koe ni ki e tau chat room. Ke whamahino mai ko whewhetu kia patoa ko whetu e te uhanga pōpō i. Pea mai le ho mai le masi ao sa tanga mai. Ki kāta ki o ki kai kia hamea li liu. Kai kia hamea li liu. Ko pea o toi tai mahino angi ho tari au ko yase ausi. A koe haa ho winga kai kia hamea e li liu. Ke ku osi li liu. Pea na tara mai ka te au e soni pea mo salamu. Na o starange kia nawa e ana ko os mawai ua ai patoa. Koe taha u alu mo māteni, pa koe taha nofu mo koe si aosi. So my question is, ko whee o ku patoa. Pea kai ke toi tari mai si aosi a, e ku whehui ko ia, kai hou mapi venia, o ma ke ai mau o le rea o se a ko ia, toi ke ko ia. Asi, koe tau palo pare mani koe ngā e tangata ko ia. Asi. Ka koe hawani, ka koe tuhu mai ko uia e. Iyo. Ko pe ato oku au fia au pito. Ai mea. Koe uhinga e ku popo he kai peto e mamahe se ase e popo me he koa team. Koe uhinga he ko ilo i whapapau ko se misi koe whiria tangata eiki. Ka o te taramaha tahaia hato e whamuhingi. Monla. O kai ke u koe mea koe whai ka mo popo ke ho mo tangata eiki whetukutuku me iai ke se misi. Monla. Koe mea ia koe whai tu. Tu koe tai maha mo whanki uhinga lau na mo tau ea o kai ke tu iau ki ai. Ko ia. So, ai koe tu ia koe he tai mine pa ko tarangi vau te hamo mea o ko hana e au o ai e ku mobile studio. Iyo. Mobile studio ko ia ko skakato pe ia. Ai e malava pe he mobile studio ko ia ke me
whakalele ha radio ma televisione. Ia feitu upe te ui ai. Mari sto atita. Ko ia ko alu pea mo mea ko ia ki tonga. Sto at popo la ya tita ko ngawe ko. Ia ka alu atu pea o ko nau. Ko na mama he pe me se misi ko mama he. Ko mama he pe ko mama he o ki ua ko. Ko eta mama he pe mo tau tolu ia. So o whakalele lewa hale tio ia. Pea mo ha televisione ai patoa. Ko ia. Ko foi mea ia ko pa ko alpea te alpea pa ko mea ko ia. Kai ki avea ki mea. Ko ia. Uge si o pe ko ilo na mama mi o lo. O kai ki sa ia e fai na mama mi o mo fe hu ia to han ko tau. Fai no asima ko mea ko mea ka se mi si. Ko ia. Ko ha ka mea una tau to ito ia me moi. Ko fielau a halaka ka mai atilila ia o halaka ka na mata. Ko ia ko moni lai ko to fia foi se te taku ke u fo ko me ki che ki lum bon velata ka to o ha ke e a wai pe ko ame ko long wai ko ati mi me ngai manu wonu fai ese e tilila mo se roni ke pure i mai ko ati mi pe te hori ke pure i mai mo ka po te mo long ka mau fefe ko ke fe a pe ki aina si u masia o si o tala mai kai ke o so mai ai stay ko me ko tu ai ko TV ha ko to o ai ne ho masia so tala mai me ko ya ko me ko fe ia ia wia o kai ke tatau me ko tala mai mo me ko fai ko ia he ko so mai pe sia so tala mai ka tu tunento ko team o kai ke popo i he ko team me ko fai me ka he kai ke na lava na to te fai te ria fo ta ko to ia enele ana mo ne mea ka we kai ke popo he ko team ko be ma na mai ko sia o si na o si tu ko no mo ko ta ai ta to le tari hanga to no ko ha tu ko fu o ki America ko o kai ke o pe me na e aluai ka te o hori ke o alu me hala ku ta puni tirila na muangutu ia ka foi me ai ko na uri fia he rea ka tirila ko hi ko o si hanga fo ke tirila ia o mai pa ana ka na to ko ia ka me ke na iloi it was not tirilas on money ko ia ko me ko ni o na fai na to ia ko me ata na ki ala America kako hai ko ne hanga o iloi ko ia ka ke o famalo atu ki taimi tatala no fa fia pito pa famafan o la ia tu ke planga ma pe sa ki to ta ya ke mo te fanong valere mi mu ai ko tu na fai ga na ka o ko ke le voice da ni mai ki ai ko frare ki to ne to ta ha per me ko lo polo na to e ana ori mai ka mau tol pe na seguria pe ha u kinga ka ko ki to yo pe ko stai me ke fetu kutuku ai u me a ko to ko a akilisi pe mo vi sone pe mo kere a ki manu malo ko lo polo right pe na seguria pe ko ha ni ko lo foki o kula hinga hingo loi na ya ki sheo pe mo tilila ko ia he ai ko kutui ko ta hai ni nga hingo loi pe ko hai na na me fai foi to ko ni pe te ke ape ana ori mai ka mauto ko ia pana feu ia le na po ilo ko ke ka ta fa na wa krisi e pc pana feu ia pa ka wa ana tari mai ka o silere ha ke fa po ia anyway ko pe le na ka sias o ka ke sai ia he me ko ni ka ko lo to ke tari mai ko ko ia feu ia o pe ni ka pa ko o si pe tuku ai kele a pe mo visone pe mo hingo a patoa ke malo e kolo polo lisi tell us aka nga we ke mau iloki ai ka fa haki ka kai ke na iloki ai swell ka ka ke no fo patoa he ko ati ka ke tala mai he fe ben ko wato ko ke mau iloki ai ka iloki ai ko ke saia ko hai fo i kuhinga o to mai ai fo stages fo i to ko ni me kolo polo o ni mai ki he pe tari mai leva e ana hiri ko e feu ko ya ko ne sai ta ha pe ke ma no fo ma o pe ma o to mi te he mi ti ya i lo to te ma ka ka fa o ku
o ki kai ke tu ya ki ai he was fa politicale ko ne ui pele manatu ina feinga tu ki mua ke ui ale tio aki ai hingoa ko frequency Koia. Ke tu loto tu tawataina. Koia. Ko mo me ni te ko mo vili ki ke ui ake kere a ko was fa politicale. Monla. Ke ua ki ai ko kontreki na mo mai ki fra mo oni ai. Ko e tau mo a o e retio, ke ne hanga o uphold, ai visone, ai tangata eiki, o whawhoma e patoa. Ko whehu ia ko kuko atu, ke koe uhenga e kuiheni, ko e uphold e visone, ko na whaoni kia he contract, ko na na mo mai. Ka ko whe ai patoa, ko uhenga e o ko whehu ia i ho oli mai e tohi ko ni ki e tau chet room. Ke whamahino mai ko whewhitu ka e patoa, ko whetu e te hanga pou i. Pe mai le ho mai le sia o sa ta mai ke ka ta ki o ki ka ha me ali liu ka ha me ali liu o pe o to ta mai no ngi ho ta ya ko ya sa si e ko ha ho winga ka ha me ali liu ke ku o si liu pe na ta mai ka te au e soni pe mo salam na o salam ke na e ana ku os ma vai o ai patoga. Ko taha al mo mateni pa ko taha no fumo ko siaos. So my question is ko fe o patoa. Pe ka ke to tali mai siaos ya e ku fe ko ya ka ho ma pi venia o ma ke ai mau ale o sia ko ya to ke Asi ko tau palo pare mani ko ngala tangata ko ya. Asi ka koe havani, ka koe tuku mai ko ku iai. Iyo. Ko pe ato oku au fia au pito. Ai mea. Ko uhinga e ku popo he kai peto e mamahe se ase popo me ko ati. Ko uhinga he ko ilo i whapapau ko se misi ko e whiria tangata eki. Ka o te tarama hata haia hata e whauhingi. Monla. O kai ke u ko mea ko e whai ka mo popo ke o mo tangata eki whetukutuku me iai ke se misi. Monla. Ia mea ia ko e whai tu. Tu ko te ai maha mo whanki uhinga lau na mo tau rea o kai ke tu iau ki ai. Koia. So, ai ko tu ia ko he tai mini ki bao pe mo me o ko hana e au ko ai ku mobile studio. Iyo. Mobile studio ko ia ko skakato pe ia. Ai e malava pe he mobile studio ko ia ki ni whakarere ha radio ma televisione. Ia feitu pe te ui ai. Mari sto atita. Ko ia ko alu pe mo me ko ia ki tonga. Sto at. Na be ko mos fanonga ba mo fima ki fanonga kato mo to ki kamata me mo ko no dato o pena ba osi ka hoko atu au ko no i fa malala me ko ni o ku kai fo ke ha ma to nga te hanga o mai fo i te ko ni pe ko ki pe ko pa pare ma mata no mo setita ka ko e me pe ko o mai ke mahino mo tolu ko ka kai go ri na ma tu fata po ma wi lo fa papa ko se ausi pe mo pi veni ka mo tu iwata i pare ma ko ni pe na i gai ke pe he na tok tu kosu pe mo tok ilo i fatonga ai ki muini mai ai he ke holo na siasi na ma os ilo pe ma tolu ia ki mu ku ia me hoko e toki faka hoko pe ka ba pe me te mo fatonga i fare ko to fie to re ak mo fa manat ngai u papa kiwi vai mi na e fa sia se le ai hu ki tu ya ore hu fare me tatau pe alweni o ne hanga o ui fa muy ki hesea ka ke tu ka mate ni ki to hu ki tu ka ke te u pe aku alma ya mai ke ahoni o mahino le ka te au ko ko ke bagata ka se ti tapa mo maselo pe mo ana tu po pe mo wala pe mo hainave pe mo no te hina ko ilo ko ki to nga pe me kuna o se ke na to po ya siasi pe kuna hanga rewa o mai a mata piven piukala o ko hange ko na fo tangata ia ko hange ha misaia pe ko ha tangata o kulahi ene ilo ke akilisimo ne ilo ke visione mo ha fo ka te u fa no pe tala no ka u foki ke tala no heretio pe mo hanga fa ka pe ko tangata to tono sia spikai
Ko kamatanga ko no whakaukau e re tio mo mea na e whakaukau i pehe tangata i pare mea ki mua. Pane hanga rewa whakaamu ke ahi maha re tio ai patoa ke tokoni ke ngā ue ke whamama e kakai. Pena ukawa o e ki motua au na whaalu ki tonga, ewa ki tonga pe au whaalu o whaita i mai mea koe ke ngahi. Ke i tunga maulalo au bito ai ofisi. Ko ulak foi whakarea bena o mai, mi he tangata i pare mea kua malolo. Ko ai ke whinga i hare tio, ha ofisi o i patoa. Ai nia ule rea e gerea he taimimi. Pea ko ulaki kore whamore more pe au heni, ki he kaupoupou pa ka pefo ke family. Ka tukua ke tauhanga o fofola la e whala, ke tauhanga o hakea siao si o hiri he mea fua. Pea tau pehe kua tangata whalala angain. Kua tangata ni o kumate ki he ene rea pe kai. Kage? Whanonga mai hono ke ilanga mea, koe langa o kono ngahe ofisi mo mea na e whaetea New Zealand. Ka wai mo tua koe ni, ko whaalatu ki tonga, whaita, ingai umea whiema, upea hoa umea kien, nae mau ki komiti heni, ko au, ko vai Nikolo, to masi o whanoa, pea mo Pepe Tangi, pea mo... Na mau toko nima, i he ki i pesko, na mau tātana ke ki seniti, o whaiake ngā ue koe ni. Nai tuk taha e mea ngahe e nusila, ai ofisi whanau katoa ki ai whao ki ai mo e tea, mo e whangia la mea pehe. Ko e reti o e whaia e tirila pa mo ke woni Amerika. Pe mau ngahi a ofisi osi pe o atu pe mo e nau, wha ofisi ki ai, ki tonga. Pe tawhe ai whare, pe mau to e whai pe fui mea tatau ko tana ki seniti ki ahangai lori maka o alua asiata mo pano o whai fui ngā ue ko ia o ta o oslele ofisi. To e reti o, ko whaki laiwi he taimi koe, ko tā mai kakai tohi mai, hamea koe ke whemaha reti o ai patoa. Pana utu hake pea o whaik whitu taki heni ka mapa ngana o korea ngai koe, uinga korea kuia ke nang ki whakatau kei mea, e anga whewheha ku ilo mau inga reti o. Ui ke hangatu ku hake he o pe, ke whaha luku, ai kau poupou ke e hareti o. Pea koe fwoi talamane mapariai o guai reti o. Na upehe o poupou a sione fifita, ki he ke patoa pa na hanga o ange ke he mahu inga koe niko fituafe. Pea ku pa tamasi inangea o talamai ka te au ke reti o ia o sma reti o kua mano. Ai kone inga tana ke reti o tama iyo, pa ta ofire ba e area koe pa musione fifita, ka talangre ba ke maarea ma pea talamai reba e mapa i te o atu reti o ka moutolu ko tangata poupou patoa au. Ko kurea koe ni o a fiole rei peke a mapa hangana, ke o atu koe reti o ai patoa, ko tangata ko poupou patoa, i he mahu inga maa koe fituafe. Pea koe ai pefangi mo ua i kulai seni, o ke ingi whima upe ke ngā ka e totongi pe ia pa ki hoka, pa awarewa te moanga o riliu ha mea, mana tau i kupure anga pohiwa tone toa ia, ane whakawhai ngata ia e lai seni. Pea tangi mapa, ki hanga o huka koe ke mhokat mo se asi talanoa ke mea koe ke haku ilau kia pake. Whai whi talanoa, foki mai whi talanoa ka te au, o mau ai, o mahino ia e ai. Pa koe fotu wena whai ka se asi. Whewhe ke hanga rewa o tuku he ope. Tuku he ope mahu inga re tio ke luku. Ka tari mane se asi. Musio ke huhua tangata. O albe me hala a taulonga a maki haoni. Tamai e tarisi o na kai ke ilu hata. Te uma whai fui mea goni mo mau ke totonga mea goni mo ua mo mea ke osi. Osi ka ko ai akauni. Pa te o atu rewa ka koe ke tok whai te riha konu tuanga. Pea u whee maare o tuku osi. Whanonga mai e fui mea fo ko haa ke ui ko laki kai no whee magi lere re ti o. Pea o wale peo whitu taki mai a mapa ka te au tala mai. Rea i koe re ti o ni a kuostotongia he shasi. Ko whi daimbia nao, ato me tiki peka te au e kuongo i ai me whi halaki. Ula ki, ko ksat kone totongi koe i ai me hoko. Ka kehe kai totongai ko tonga peau ke whai whako whi mea. Ko e reti o mo mea ko whao he fupuha heni. Whao fupuha he nusinano whao katoa kai, weekend na alua se aski Amerika. Whao katoa fupuha ospe huanga tuki fupuha o mau ke mea pea whaita e fupuha pea toi ke tohi ko ingo ai e tohi ai. Pea utarewa ki tonga se asi. O talanga gai pe o ate e koena te ke alu ke Amerika. Ka koe taimi tau atoa e puha ki tonga o ku keti ke iai koe. Ko hai tene whakahifo. Pani talamai rewa ke utohi anga peo hingoa na whoha u whahingoa ka krisi. Osi fui mea gai pea u fia fia fo koloto ke u
ke o ele kakai ko te tau le tau ke lere. Pea ta sa ke tu ko ke va me. O pea longo au. Longo me. Tau pea sa ki Amerika ko posa ke tilila ia. O kulele tau le tio tisema. Na ngo ile ta mga o siolalo mo siolaulano. Ka ia ha kaunga taha o Amerika ke le tio pe mo office. Pe ko ile va ke fanongo mai tilila. Ka ia ko fanongo e tala noa ko alure vai o ka ile ke te aia ko le tio ai patoa ka le tio e kerea. E whakau to tape a siaos mo si o kita. Ko watu ki foi tala noa ko foi tana mo ni wa ku ta ko foi ta me ko to ape le tio mo puha me ave ki tonga. Ka ko watu ke mo si o na fa nga we fa en fa nga we na tala ki ko office mo le tio a patoa. Pe a ko ki fa os ka te le tio fa o ku ta mai le ko le tio a krea. Te ngata te koma he me ka fo ki mai au o mo tok fa ma tu ko me tol mo si o ke na tula fa fo fika la ko ni. E ne kehe ne rea he hake, kehe ne rea he hifo. Pehe ika ilo ye kure a koe ni kono ula ki he nau feo ki mo tō taha koe ni. O feo mo tō taha koe ni, pia mau toi e pena ika ke pehe na e tok whihu i pepe me. Na mau whihu i pia na aku whihu i he mau ki cheki lumu. Ka e ngai whihu i koni o koko. Pia ni oange hanga tonu pe, maa pe te utoku polo kalama he te pulu ka hau te uta e hai fwoi vitio, e matala noa mo siasi. Na honga pe te ayang hanga ton pe kai. Ka pai ka te ke tukuanga pive ni pa motu i wata. Mia koe e ai aho e palopare mai o hoko koe whafafonga whare area. Pea kuhanga e au o whakapapau he ahoni. Kua o mea na uhinga kai. O kai ki o tua hau. Ka koe e ku pou i koe a visione. Mo e ku mui i koe a fonga koe na tatake a kirisi. O kai pe ku whaingaongo. Pe ako wongo i pe e au. Nā haku whiohi mo piveni. Whiohi lahi whaururia. Mau tala noa me whewhikotoa mo whekokoi ake. Ka nā haku wongo i pe e au e tangatani. O ka tangata to tonu e nia. Uraki pe. Hau ki nusilani tahi ke hate mea ka whanamoa. O kai koha toko tahia o ku te siwato o ku ne mo ui whi lau. Mo mana tu e matoru ko vision he wha o tua. Ko mea ko tapena almo a kristo teke. Nani whaka itaniti pe aku ni alo kore. Aere o moloto e kakai, ke foaki mai ki ai, pato kala kriso whahaka whareharea. Pe aku hoko e ngai umea kotoa koe mea whakautua. Pe aku tautui tautolu ki ai. Pakapaurewa o wata tangata ia, o ku mo ui whakalusa. Ke alu ki whareharea, o whafunga e patoa, kai ki aku amanakile rei aki ai. Pena uku si ilo e tonga mo ia piveni ni hau ki nusilani. Pe aku lahi, poku ilo e whiwhine na ne whatotongi be ne whea hau ki nusilani. Koi ke urea ka pau pe, alu pe, ea uka e kurea aku. Ea e kurea aku ke tupunga ume. Pena e toi ngata pe na e o maa piveni. Pe kai tuku, pe kai te ulongo ai au. Ma motu i wata. E kasifika, i moto ake polo ke no refa. I he wafta hi vai. Kake na urea ki mo kosi. I kai ki te hanga whamatala mea koa. Ula ki ka muhanga whafua. Koe uhinga, koe ahoni. Kuhanga rewa se tita. Ka muhono ka mui mo ana mea. O whakangaloke mea kotoa. Na mau taha ai, pia mau tui ki ai. Koe palopare mako. Ko whanonga se asi ka piveni pa mea. Pa kuna tō mai rewa na tola piveni hitai nimi. Ke tau polo kalama mahe nau ki ile tiogon o tā. Ka hanga tamaha hawa. Ko toko taha koa ni nau tuku hake ene ki fo iwi tio. Toki tuku i hake pego i lope ko a maka mai nai ne ua mea. Ene turi mui holo, he ene kou, he ki fefine. Pea ka pau ne ngalohia ki fefine ko ia, fefe hono mari fisi. Fefe ne fu whanau. E loi ke ki fefine, e loi ke ki siana. Pea te ha olohia ki tau toluen, ai ni au ne ngalohia ki, here teo a se tita momea. Pea kui ai whahinga kuna au tui ki ai, o kou whaka o whai ai au. Bau ne alohia ki whan ki fefine ko ni une turi, pe fefe tau ni hanga loia ki no whakawa, nane mono fui mama. Pe whapapau i o kuna sino tahape. Katak, o kwa kukurea koe ni ulaki he kupore e piweni e hoko kwa whapofonga ia o i kakai. Pea kuiai kawa taina a aku kakato. Ki uhanga hakure, ai pui tu a toko tahako ia. Pea kou tui whapapau, o toko tahaini o tu
punga me ta pare ma pe ku no forever siasi o tawi hono va ona mon ka nga tangata kare tuanga i hono family tuanga i hono mata pure o kui kai ke tau so ta tolo ku ya pia fe a maten pe a ke tu unga tu hau o ke tu unga o panga va henga ke maka tu unga fu fisi ia pe a ta to tahani ke hono mata pure ko ba te tawanga o atu sino koni ko tangata lele ya siasi o mama e wa no fa to ko wa mon fa fine i ne nga we fai ko ne o mai ngo tama ko ni kene me nga we ke ia ka si tu ai mon family ya ko le fa more ai ya hen ke fa na wa akrisi pa mo ka ta ko ala ma sia so pore ke politiki pe ku ne pore ke ne va mo ma we ne mo mon family me ko wa ka kai pa wa le ba to tono ako ke ure a me ko ilo mo tu ki ai o go fa mo pe ke mahino ke kakai o ka ke fa ure a ko ni go fa e tau fei be ko tau fei ka se tita pa mo ana mo o go fa ya me ko ni ko no uraki o tau fo e feo yo lo mo kakai hek ha u pa te pe ki ta ko hek ta ko mai pe muy na ma po fef ma fa kai me kai pe ma papa ki u pe ma tala no ma fe ilonga ki ko palo pare ma o tuai nga fata ko atimi ko ngawe sas na fa fo ki fa pe ko na mafuri na dol o lele na ure tio pe na wangaleva o mai e kakai na fi hono ui ko kakai ni na ma fa fo tu na ka wa hono fa fo tu at ka se tita ni ke lele ke rea ke kore ma pive ni kore mai motu i wata ke o mai ke mo por kalama ko tari na fa mai se tita ko nga pusi kuma hola takai pe ka taimi ko tama se dai ko hori na wa ke na pure i mai pe na wa fe hu e o ange tiga i pe ke na pe ato ai na ure tio na to mai rewa to ko tahana pusi mo kuma pe tala mai rewa ia ko to taha ni ha ore mai mi to pui one ome mo oni mo totonu pe to taha ko tata na ofike akris o mai kina no uraki tawo mai tai ni mo tala ko to taha na ofike akris to taha na fa tala no mo akris ko ka kai fa tu ta makia he te na o ma po ki mai fo iloi na talanga akris e mo pe na tala rewa na mana meri ke akris sia na o senita na tolo toi me mu ko gure a ko ni ko ga e ka fenga senita e ko fenga me te pa wa o popo ke patoa ke mawa ha ko ui ko me be ko ha wa ke patoa ko ha fila ula ha ki me te ulava ma ki tokoni ai ula ki ko fa mama ka kai o ko pore ai ulau ia ko fila ulau ya lo ke ha ko ha ko hatai ona uina na aonga ko hono teke ari riu e ku ia e tau e ai pure kovi ka ke ko hanga o mi foita no ko ni pe ke lahi pe vitio ia o ko tau kamatain ko vitio lahi ko hiki pe ko live ko to pe te o atu ai fo vitio ke famo oni na pe he ka kai ko ha ke facebook o me ko ure aki ko ha ku fa pe ko ha ku mai o atu pe e ku me to ta na ma me kala no ka ko por kala ma ko e to por lu ka u te hanga ta ka to atu e ku tala no be sas ko ta no ko ni na ma ke mo piveni e ta wiki ko wiki na te wai ke fa fa ta la ko atimi ke na si o ai pe tu ko ma ten ki tu ko fo taimi na ma fenga hanga ia e cheki lumu tau ka ve i mai ko mo fenga i ke ma tu i ta tau ga to na ka cheki lumu ko ka ta ke to ka po pato heneri ke ko li weri mo ai fua kana ke to pe ki cheki lumu ko ni mo pa no mo ki ni to si ko ke tau ka ve i pe ke no nga o me fa mo oni o wa ma tunga mama fa ke tu ma ten ki tu na ya uhang e pi no kape ya moare e cheki lumu ko ni na e ngo ia e au malo ka pa fanongo e fa fonga ta wa he ku tala no ko ni ke tene fa pa ko mo na ngo ia ui ko en finga ke tu e fa fonga ko mate ni palparemba kana e ke tu pe fa fonga ko ni
I he ene mo oni mo ene tui na ilo o matu tatau ai. Na wa ma fe paki mo biveni ai. Pea o kai ga sa no ta ma sa ko fe video ai te ho atu. Na hanga sa so fa ma hino ai. Ko palo pare ma ko tu wata. Te mo fanongo ai i o ka hau ia. Pea guenga i uvitio hoko mai ko ia. E ta konia ke tau faitu tuuni mo e tau sio he ko e tau komi ha whafofonga patoa o kune mai loto lahi ma e faito tonu whanango he rea koe na e whai maten he reanga a krisi tātai koe ne mo ui o whaita kai faito tonu rea mo oni fihi a si ao sia fia ka toa toko ua koe ni i ngai ume a koe i haiku ilo pau ka puia he loi kono ula ki koe ne kaufaki o kui kon fa piveni pa mutu wata he ilo piveni pa mutu wata kona matapa ni ki fare area ki kabineti ka pare mia sia se ko me ai na nautala noi ko me na area ma ki ana fo vitio ele tamai ko maulo to e fa na u pe mo tanta i pare mia malolo o sia se apa pare mia taki he patoa Pete mo pe ko hame na tu kospe na fana i be me mua. Ai na ha pe ngota mai ko ni me fisi. When asenita na. So tempe na pare mia akilisi to mai ngota ma. Mua ngutu pe ya akilisi. Pe na pe ma ore pe veni. A fe controle computer. Ua kilu ni ma. Hoko tai pe mo ngutu ma ua te ngai upuate. Ngai upuate ko ni uko ke lau afe wake ai. La man. Pe te mo pehe ai. E toi kei tai ma sias, wala pa sias mo ngai ufotu uke he koa timi ke fai mo ai pe fai mo pasi lewa. Kai ke ni hanga whaka hu atu pe a kwa hi o taimi ke tanga. Kai toi ke ne mea kona ne whaka uatu ko ni. Mo hanga Steven Halapua o mono hake ne kawhata na e pau i pe akirisi kana e whema akirisi kia no time ave ke kakai ke tātālanga pe toki whakau mo fisi a Steven Halapua ia son tai one mo haifua tu uaga isleri puru mo flariso mui he kautama koe pia nau kaila nau tolu no alu mo patoa kei tu maka pe akirisi hamena hoko famau tuku he wafutafa kai ke hata o ka se puna no fukato tu atohana hupe a krisi la mo semisika ko semisika bena ke tu e tu a krisi ona fronga mo fainga na te uifo o atu pa tok fakalava mai ai me sai pi ukala mo hai o tau pure anga ai ko ni o fronga mai o si to tau tata e ki he waftahiwa asimare fanki asenita fo o ia asimare fanki teke mai a koini. Pa koe teke koini moso ki fa teke lili ma piven he fanki vitio. Tau whakai ia hime kakai koini pe tau siwa tau kene takatakai holo o tatakai be makakai kovi hange kona ko Peturiki maka hange kona ko Wilson Tawelangi. Koe whainga kakai he kai ha mo ui kai kia lele e mau mea ki nā tolu. O tatakai holo mo kakai koina. Kake ko ki whamanatu ke whamanatu tu ni koe ngai foi timi ae Kolopolo o ga pive ni ai ko kolope o ga kadak o ga tu iwatai ko kolopolo o ga pive ni ai pe ko leti o ni asetita me ku a sia se musio ke mape mai ko ni a fonong a ga tangata ko ni ko firma ma faia ka tau ka matai vare a fili ko ni ti tau to kakau tau tolu hange ko lawa me si e tau e tolu ngofulu ko ni fang fulu na kakau ma krisi tau fili ke tonu tau pikitai ke ko tim se a misika alava ke tau kuna palava ke kama anu e patoa e pureanga ka tau ka hala e tau tui fonongat mo sias ko ni o tataka de sias a patoa he fulu pe ko kore fra more ka ko hen sias e ke pe e kuongo mo mama e patoa me to tau to ha pe tu Facebook he la ko fe ya mo ko
ta fetohi aki, fe telefoni aki. Ala tu ki tonga ta wilo ta kai holo ai. Pea tō mamafa eka te au o lava ki, ai mea nau tuhi ki ai. Pehe kai ke uhanga o pehe te ulonga, peka au peo tō ho whakau kau au. Ie whiri, te ukei whakanga i pe koa au he more ngōui. Kono ula ki ke lava ki, nā ku wha tohi e te ki lumu kua tau tolu. Hui ngai mea ai moe ku mama halo pe. Ko ho ngai mai rei holo. O ka more pe kau pou. Pea o kai ke uhinga i ku ha o rea pe atu koe ni ko ha kurea ka tau whia. Ko konga pea i kuanga mamahi e visione. O tala maha tahia ko kurea ko e visione ko foi puaki. Ko lau mo ilo e uho e visione ke whakatemo ka late loto whare area. Muso ke loto si a visione a krisi. Whakatemo ka late whare area ke whiri kātohe ka kaito tong tuhau ai kau me mipa. Lava rewa ke nau tau tari whai hala peha taha. Ko whiri hoko akitua. Pea koe visione o kuia no pouturi kia e pure lerei takau e lao ke toko taha koto ata whaito tonu moe hafua o tuam whaitaniti. O te haka e te whamatala mai ka mai ko visione ke awhamana wai hangorea kone whai piven. Sa mo seo ke rea ka kai tautala ka kai ako. Lea e foi video tahe na interview at muhai. Pea o ke whiri koe ni tisema i novema. Pe te pureanga patoa e koloa ko manama. Ko hasino a visione a ko uhinga ke langa fare. Aena toka nga e piweni pa mo Wilson tau elangi. Ono fituku ate tila me pa nga mo me kumi foi piliki me. Ko mea na la piweni pou i. Pe koe nia ko pou i ha e fini matua na mau tu fata inu silani. Ai mea na mau fafe paki i ka mau piki tai ke visione. Mono hala whanonga na tataki mea te krisi. Te eke ke ua tō tolo e moa, i novema, hinga se tita, hinga ana fulo ea, hinga atu pa maselo, koe toi whakapoto whewhe ungu tala noa ai, ko mō mai kai hala, ke na woma whakamama, ai ka kai o whehu ia mo uri la tai nau nima. Pea nau te hanga ome visione, ai visione ko ai o tufu, whatau hosi, pea tala mai ke kakai masiwa, mō whiri he kakai koe ni, ka langa mo whare. Mo se anga kai, alua te kakai oko urea he kou ongo. Mau tāhalo mo whine mātua. He mau pou. Kai ke haku ki mise taha, tā ku nau whakalalo te pirepe. Pei kai te whakaanga koe lakai ne ua. Mo eku whakaamu ki hae mi tia muri. Mo honolo ya ki iau. Toki o maa whai tala noa maari o se alaka. Ko iyo peo ki ngai lerei kau, kai peke te matao i mate au. Pea tia ki hoko e ahoni. Iau ki novema. Unau polokala mama he ni maa he fiafi kotoa pe. Ome hai. Toe hafu heke hono o mai. Ki hao te whamama. Ke tau toi tui whewhe atu. Koe ne hau pe hafu heke o whamatala mai. O pehe mo pehe. O mama o ia me hala whanonga na tataki mea ka krisi. Bullshit. Maari ngai whamalala whai Kalaf Moala. Mai ki mui ni whapomala mea. Maari e kakona moni lo ngutu. Mene kore eiki. Foha ki mahalo to. Oa foha ki mahalo ngutu. E whaka ape ia ke abongbong ke he kau. Aho koe ke he ka prechevere. Mohanga whakau ka i whalere hen. Ko Kalaf Moala. Hume mone taimi o ngāwe a Chris. Aia nas maka i pe ke whawhangota. Hao nau lere ke lere tō tape ke rea taimi ko ia. Mana koa e taimi. Lere pe koa hua prechevere. Ke pure anga. Ilo e frechevere ko miti ako e klave anga ia. Ene pure kovi. Ne ui lewa Kalaf Moala. Ke hoko ni toko ta whare. Ta foki hake pea Kalaf Moala ia. Whaka i kai e te mokalati. Whana ia a kirisi mo mea. Kai toi whai ene whakamama koe na whahe taimi koe. O aloa i o kau whakahu koe na popula. Kai ke ni toi manatu e ia fui lerina ni ngā koa. Whana ia mea na hurunga e ne humai o ne mau lalo te pire karunkari. Pea moere tio tonga. O hange frechevere ngai monu ia ko ia. Ai fukoloa tuku hau ai masiwa. Kia Kalaf. Pure anga pea akirisi,
Whakao arisi ko mea, ne ui maha o whare. Kei whai holo pe ne moulu holo mo kaka mo loi. Ta kosi mai nana tuka arisi toa. Malano arisi ko ni haorea mai, ine manatu meri, pe ane peti ko hero. Ahoni, ne o silo beto no asiasi. Ala tu reweke ne poupou. Pea e heke ai pe kau heke ai pe vamo si aosia. He kua toia kakai he kau laka a he kau heke. Kua omana haka ko hai e kei tui atu kia. Ulotonga uta ulotonga lua te fu wanu o pinga i ke whawha utaha patoa. Pau te tau noho whakau kau whalerei. Kua whawhafonga wahenga wha. Kua tokata hai a o kune polo kalama whaka mama mai visione. Ai hala whanonga na e fau mai pia a krisiai. Kua ki ha uia tala hala hai mo hai. Toki huma jas toi tala i pe futamaki e nofo e koa timi. Kana ke nofo i pe koa timi ka tuoka pe o whai ene mea. Konu whai ke mahino me. Kana ene fie mau e jas ke hoko ia koe sea. E koe teke ia na e whai. Mausi o hifo ki e whetohi a katirila e uche ki lumu ko wha o hake. Whetohi a ki koe ia. O arewa ke heka sea si ke sea. Ka teke ia misisika. Koe tau tok fie maari e ia. Kaua e tu whiwhine koe na sea si. Hau tau ke ianga om ke whakatonu ia. Ai ka kai peheni. Pea tau hanga whakau kai whala angai. Ko whama ia whanonga mai tu whiwhino sea si hen. Foki ana ke o maari. Pea ke alo politiki ma. Tuku ho hu holo ia teo sa tini. Pe turiki maka pe te nau hanga mea ngawe aki koe. O ke hanga tuku hifua i misi whakafofa o tamai. Tuanga ke kakai ko nau mama. Hena hanga agriso tutu e mama. O mau mama ngia ai. O mau ilo pe matole mo ni mo totonu. Ko toi hawa hu hole fan klasik ngai popula wana. Pe turiki ko Wilson tau helangi mo mea. Te nau hanga ave ko tau i olunga pea ke hanga whangari kovi ia i misi o tamai na mau ofa uai. Hena ane tataki pa kai siokita pa nai kai ke alo unga holo pa ku ke alo ome asiata. Ko asiata ko fuware kaka. Me fuware wai tohe pa anga. Na osi laivi mai fusiana poko me Amerika. Tuku a ki ia asiata pa anga. Osi kau ke tuu mai asiata ke whakatontonu a mateni. Pea ke rea vare. Pake tangu lahi tangata. Kene korea kalata. Si asiata. Pauna ke rea pena ta afukanga fusi o relo tuusi. Rea uhange koe kia tufe fine. Ke rea hange na kei hako na ki koe. Pe koe tike maa koe ka sia. Tuku kehe ka pau. Ulu kovi pea siasi. Ke whanongo pe ko horea kwhai. Ko horea na ke hanga whakaua tapu. Na ake pehe ai. Mapangwa ko katka alau tala kai ki alo. Fere a tangata. Na nofo pe mo maten mahina tau e tolu ko fia pana toki mara. Soange. Ko tangata lotu ko ke tuku hifo siasi. Tuku hifo mo ngeia o lotu. Ki hea orea pe mo ngeia ho hanga o tai o wanga tami siasi. Tu haka pe turik ai ene tohi. Ke alau tala. Ko kakaya siauski ke alo takai mo na tolu. Ko kakaya. Hei kai whare iko e piweni. Hei ke peatio kwa mahi. Ko ke maa piweni ia. Ko ke maa piweni. Hei kakai me kakai ko whawa ki ke na ure a koute. Mo sio ke mea whae peturi ki to kalau tala. Ko ngoia ko mai kina. Pe wongo yo ke takai pe mo kakai hala. Kake ko kor fa more atu ulavi ko ni pe hik to ki laivi. Pe te ure ak pe ak mea mo oni. Sias te kor fa more te ka eta foi vitio. Pe kai ko ta foi vitio tala no penta. Te ka eta foi vitio. Ke whanongo tonga ko to ai. Pa nau tuk whai tutuni mo nau sio ka tangata whangalanga ko pikai. Ko loa pe ka tau ke ua tū e ki whakauka atu i wata pa mupiweni. Kage, ku maa whana e kurea. Pa ko kore whamore more atu ke tonga ko toa pe. Utau mamai e patoa. O tau whaamu e tau tolu ke taurea. Taurea ki tau tolu mea kau tuaia e rea kau takilotu. Tau mai tō rea. Ura ki teri a ku hake uta koloke i ni tonga. Pe ua lavea i aloto whare kakai. Lavea e hako tupu. Lavea e whanau ako. Te tau toi whakalongolongo. Ka tau kei whiri atua kakai kovi. Ke na ua toi pio kei pusaki mo pupu.
ke hoko atu tila mo me pa tau fili akakai o nau atu maka na loto nau maka na loto ke na finga visione fra mana vai finga e foi la no ke lava ke fra mau e ka taki ko preanga pe lava fra fokke fili ke fili fra lufua ke o te tau to te pato ke fanki kakai va ka fra fonga ko ni ke na no fo mai pato no fo mai sea fie ma uia ke vai haka tama fra fonga o au ke ne hu ke fare area ke toko tato tong tu hau ka mo si o te tau kore ka fra fonga o fa mai mo no fo ya mismo o fa mai no fo visione ui e ka fie ma ke hu ka fonga patoa a lava fika ngata he kai lava ke tau tatolo langa fu fari o lunga mono ka tuku fu fa vai lalo popo mamma tuku hau ke kakai mamma tuku sang e mate motu apa teriketi te eki ai ke whakamau e ngai utu wa ke eki ai fe fu waka prea ngana alo nofo mo tere aho ta afe whakatau ko fe sirini waka ko ia ko fe panga pensioni uhila te eki ai ala ke lao fe flechevelo na asfra papau he komisiona asika whangau eki ai e mate motu abe flechevelo he whatato koni o kai e tuku hoa e kakai ai te eki ala ke lao ia fe family ona kon ka papa na tutu no ripoti ka te tato filia tu pe ka kai hala ka area ko tau pepe pe alwa tu pe tu on to ko ni mo fu la miliona ko ni ko ke fe uia hoko ma ka kai fe ma visione ke fra mana e vila ono ka la mare ma ke tau fra ngata tu o fo mata pala he mo fu play osi ka tau hoko atu no langa tau fonua ke langa fe fonua o tau filia ti ka kai vai pala o na wato heke atu ke kau no pele heke atu ke me pa koi ka kai lele ia ke tau furia ka pipi kinga a lele ufi ke ne ha ke na vei pa ma fa fonga fika fa ko tau osi mahina ko ke to fe ia ene fa ha ko fatongia ia fare area mo ene fenga ke mana ma fare visione ke tau o ato lele hala ke ane ilo ke to alo ato fenga fu ata fu la kanga gai pe heke ai Mosa ala se o pipiki ola. Oskua ko fanong. Alugai ha ta mama monga ko akore ke fili. Ui ka feinga ipe ke toa maten. Sanga ke mawinga ia ke lava apatoa. Oskua takai holo pe mo fea o gapoai. Takai holo mo lelei. Mo siwa ki ai lelei ke hola engata. Takai holo mo no teke ko lelei. Oskua ia mo moulu atu hela te pire. Ki mo muhu mo ta ma ko ke fili. Mosa ngai fuhu ko ya. O si time ke tau kaila ke ange ko kaila ko he mis asiko he to tapo to ha puna angelo lo tolang wa futu hulo kaila ke tau foki o fato mala molotu ko no mo ke o tua o langi pe mo maman se ma ke tau ria to ke fanonga saski ai kage ma fana rea ka ko o fala hat ka mo tolu pe ko ngoi ko loto ta taina lava ke o atu ku loto mo me ako ilo pe ko ilo ko gure ko to ni ala ke mo mafu o mohoni pa ko gure ko ni fere abuito fire matu haena na mau chekilum fa tam sas pa ko me ako no gure atu na fana ko mara to ka me fo wi kana to mo ni pa na ilo to mo oni ka e very beteringa sasi ne ka pini tari e mau ngai mo mau ngai valokki na fa no chekilum Kage o fa la ka motor ko to fi ha ta tu fe unga ka ko ko lau mala tu hakime ho ko to ere ka ba ko me ngalo ko to pre lulu na pa ka ha pe to tu ha me ge me ho ko ngalo to ma ki lai fa va va ve wa me pu la ka pika pu me ni ka sotia ke no lo ki pulu va ve pe kage o fa la ka motor pa lo to ka tau fa ka va pong pong tu fa ngonga pe ka ko ka fi ma na soni ke tau ki au pinat mo ya yo o fa tu se frino o vai porque to coi mai